Najstariji automobil na električni pogon napravio je ipak naš naučnik Nikola Tesla uz pomoć rođaka Save, koji je u Ameriku došao da pravi automobile sa benzinskim motorom. Priča nije imala kraj u serijskoj proizvodnji jer Teslu nisu baš interesovali automobili, ali proizvod te saradnje je jedan automobil koji je još 1931. godine dostigao brzinu od 145 km na čas, mada je Tesla hteo da ide i do 192 km na čas, koji u priči koja sledi. 1930. godine Nikola Tesla zamolio je svog nećaka Petra Savu da dođe iz Evrope u Njujork. Zatim su počeli da pripremaju Teslinu opremu. U obližnjoj hotelskoj sobi naš genije sastavio uređaj. Donao je 12 posebnih vakumskih cevi u kovčegu nalik na kutiju. U tom prvom automobilu kutija imala mesto ispod ploče sa instrumentima na strani suvozača. Sada imamo napajanje, objavio je dajući ključeve za paljenje motora svom nećaku. Na ploči sa instrumentima bili su dodatni brojčanici koji su pokazivali vrednosti koje Tesla nije hteo da objasni. Tesla je uvijek bio tajanstven i zagonetan. Nikad do kraja nije objašnjavao svoje principe rada, ali njegov automobil trebalo je da se napaja iz etra i da njegova energija bude bukvalno neprekidna, naravno i besplatna, što u kapitalizmu nije imalo svrhe. Na zahtev svog ujaka Savo je uključio motor. Motor je sada u pokretu, potvrdio je Tesla. Savo nije čuo nikakav zvuk, ubacio u brzinu, pritisnuo papučicu gasa i izveo automobil iz garaže. Petar Savo je toga dana dugo vozio ovaj automobil bez goriva 80 km po Buffalu i okolini. Slične motore, veće snage, Tesla je spremao za brodove i vozove koji bi se napajali preko njegovih specijalnih antena, ali očigledno lobi novca pojeo je konstruktora iz Smiljana, ali ne treba da čudi što je Leonard Musk svojoj kompaniji dao ime Tesla. Tesla je priznao da je njegov uređaj samo predajnik za zagonetno zračenje koji dolazi iz etra i koji je dostupan u neograničenim količinama. Čovečanstvo bi trebalo da bude vrlo zahvalno na njegovom postojanju, zamišljeno je rekao. Tokom narednih 8 dana i Tesla i Savo testirali su Pisarau po gradu i okolini od brzine puža do 145 km na čas.